Cecil Trakima, Rimawi Khawvel Music Magazine Editor. Kania kan makar zo ni sumni te papua ni lain ni zandar riat hian dorpui multipurpose hola Rimawi Khawvel comeback concert for peace and harmony ui tham tak nei ani dona ilotel venge donia mitin te intrung lo le he huna rodin la thoveng tur hian kasom chewani kalome Rimawi Khawvel comeback concert chu Juni somni pako hian dorpui multipurpose hola nei ani dona he huna hian local ngi torin kan so mache Rimawi Khawvel Magazine buat say Peace and Harmony concert dorpui multipurpose hall nei tura kan hisau donia June ni somni pakwa zanda riat hian mi zong zong local touring kan so ma seru Peace and Harmony concert dorpui multipurpose hall nei tura hian local venge touring kan so ma che Rimawi Khawvel comeback concert nei ani dona ami zong zong local touring kan so ma che in zavain zibai vekule ni somni pakwa hian zandaria ta tran touring dorpui multipurpose hola Rimawi Khawvel comeback concert nei tura bat sai ania mi zong zong local vek turin kan som chewa in mel hu vek kalo in base donya Peace and Harmony concert dorpui multipurpose hall nei tura hian ka perform ve dona helum na hian lo kala nuam taka hun bang turin kan som vek aseu Sibaivek ule Rimawi Khawvel comeback concert chu dorpui multipurpose hall ani emidona local show touring kan so ma cheu Rimawi Khawvel comeback concert pui tak mai ni somni pakozan dare de chan ve hian nei ani dona zawain in local vek don ni Rimawi Khawvel Magazine buat say Peace and Harmony concert dorpui multipurpose center hian Juni somni pakua zandare ta dei turania hehuna hian kai mutheu donia Opia tribal power kania Rimawi Khawvel June ni somni pakua zana concert asil tura hian local picture ka som chewa kan rock tang le don